ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagbasit mo gaya, minti bagas. Adi ka na panimutang pa'y, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na una akmat tinagbain. Apay, mapain ka pa'y lang magkini kumarim, may. Kasanaw, no daduma kat sumana no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mag. Ngam no daduma, saan amaw-awatan ti ugali na? Nay, apay ngay, saan mo takas tayo day? Un nga raw, ngam kadagito'y katkasjay matang. Anak-wanang, yawat mo man tay may sakilong asukar. Sakbay ayawat ko, damagag no bayadam, wano utangag. Sigurista ka mo ta. Ay rumbag lang, adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang kumaday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uresan mo nga inutang no ipautang mo kanya, kagawad. Bayadak mo't adagaws, no adda kwartak. Kasano no awan pa'y kwartam, maibuston ti asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya, saan? Ada pa'y utang mo, hindi na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, oh? Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwam pa'y idi ni Jipot. Binalon mo, idi adanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, adda kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada maray. Awan samot ni Kapitan. Awan damaray, ada seminar ni Enteng. Kahit agmay-may saka nga raw di tabalayaw. Ada ni Buyet, jay kasinsin ni Kwarog. Ay na. Maray hawak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas jay nalaang. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, maray. Nuwan napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga mintibagina kay. Usto nga raw, agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit iti nadagsag. Makawit kamot lang iti saba, buyay. Way, napong badong. Uray doa bulig. Asiwak Saan mo mo't lang ata ang maibatan, di pagsalugan. Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiw tapno sana matinag. Alang araw, kaigalot ta, babay ni talupas iti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay jabalay. Nakadumutan asabat iti nibayo, apong. Awan nga minti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay iti bagas, apong? Ila ko may, tay gatang may iti bagas. Kasta ka di, apong? Ay, kasi kayo mat. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day tasaba, tuyan. San pa'y muta na loob? Tulungan nakit di nga ago kays. Inakto ilako iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y muta na loob? Iso nga rod at tulungan nak nga ago kays. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom taramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam? Kahit isong agluto kamay. Ay katun padasag mag, tainak ilakaw, barang agswirtek. Malang araw, tulungan ka nga gukays. Nanatoyan, anya ka diday ta sinusuon mo? Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damit mako na aboy na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang ng tilakom, no agkaalaan ta iti presyo. Ha? Agpaysaw balasang kaw? Golpeam ti banana chips kaw? Wala na, basta mayat ti pan nakaluto na. Ikatwan nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko,
agurderak manen kan ka. Ay na, ay, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Saan ako ngagsursaon? Maray, apay day taawit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagisursor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray. Nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, indak gumatangan iti bagas may kit ni Marikwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwan. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan sipray, aglutaw. Ang nagastarmet iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may tigatang ko iti bagas. Isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tineba may di malam, inlotok itay bigat. Kwarta itan. Bagas inton makagata nga, kini Marikwanang. Kunak man, nung kagisorsor ito in luto ma, Chips. Nalpasan a baday. Inak gumatangan iti bagas. Imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay nagbiitan na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanon iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglutaw iti banana chips. Una, may mayat day jayan ngam jay mapan makikimkinutaw dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati adipay na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit daing tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay, di mo nangag. Gumatang kunak. Saan nga umutang? Imbag dyan alawag, maray. Adda ngamin mangibaga gumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta. Hindi sokaon. Mano ay akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak. Umayak tumanin gumatang. Inton adda manin kwarta. Adaman damagak, maray. Anya dayta, maray. Ay, agdamag kalata Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na met adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanyak, no di kat gumatangak man kunana. Nakapanunot iti pagkwartaan na, maray. Ay, kasta ati nasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong ngagpautang. Ay kasanungay no awan kwarta jay tao. Agrimedyo saan laeng amang namnama iti utang. Siyak mati marigatan no kasjay. Sa bagay, no adda namnama unda apagutangan da. Iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw. Naibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang. Gumatang ka iti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok nana. Agluto ka iti kamuti chips. Ta isuman ng tigatangak. Mabalin ka di ba? Wen anana. May mayat pay dayjay tauray basit ti asukar na. Nasamitan. Kasta ka day basang. Wen nana. Amin mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo, nana.
Mga ramid ka man iti chips istan di taigit ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya dayta? Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw ken papag. Pangidiswam itilakaw tuyang. No kastoy asaan a makatrabaho iti bangkag tawan to daw. May mayat day tuyang ngam ti mapanumutang kini marikwanang. Intonor to daw, agmulat at ikamutay ken saba. Mabalin magayam nga ramidin na chips. Wun, adumet gayam ti mabalin a pakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Nga, anya day jay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marituyang ang naglako itilutlutuan na at chips? Chips? Won. Manipod rinog yan na taglako iti chips. Saanin ang mapanumot utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Won, kwarog. Kanayunan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaase a pautangan ni Kagawan. Ano tuyang? Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwaraw. Ti amok iti ka naluumlaeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Ha? Ngam saan mo gayam? Aya, Wun. kasano ti pamayan? Kwa, no nauki sa munti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wano kalamansay iti nga oras. Abay ngay babad pailaeng. Tapno saan ang umisayt. Ikatum ti danom na sa mugalipon iti naimpais. Agaramat ka iti slicer tapno agpapada ti impis na. Ay, kastagayam. Wan kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple. Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Nay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta tuyang. Ay katuan no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy, sa anak kumakanayo na mapanumutang kini Marikwanang. Dandan hindi mo pa'y kaya't ti mapanumutang ay, iti agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. At damot kit pagsayaatan, dadya nga inaramid na. Anya ko mati pagsayaatan na mungay, na ba inanak pa iti inaramid na? No di na ka pinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastoy. Tagluto no madan ka lang iti kwarta. Ay, wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday, ay katumot o tangaklat ka. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yung kukumaray. Nay. Mayat matiisam mo ita, Marituyang. Wen nga rod, Maray. Ada ka di rumbang ang maamuan, May. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika, kayat ko ti agyaman ken ka Marikwanang. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, Maray. Naira na anapudot ti ulog, tawan mat ngamin ang pagsakadak, tapanay mat utang. Ay, kat, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo Marikwanang. Saan ko aninam na mga dagayang pagsayat ang ti panagungot ko? Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita, sana kon nga umutang. Ay, kat, dayawan ka Marituyang. Tanasaya at tiimbong ti pan nakapabain mo. Wun nga rod maray. Tay nga ruga gatanga kun tay nakmanin agluto iti ilakaw maray.
Awan, Maray. Ay, di mon masangot ti makimarites. Tadan pa ka kumikumam, anya. Makimaritis ak matangam apagbiit laang. Awan nga min kwarta no maritis laang taramidan. Yagmon tay gagatanga. Tay nakatrabahaw. Ay, wan Maray. Mabiit laang. Oh, dayta. Sige, Maray. Babayaw! Bye, Maray! Imbag ta saan agimura kanyak ni Maritoyang. Ay na, no saan mo a pinabainan, saan anagnakam marikwanang. Good job, Nana Toyang. Pinagbalin mo eleksyon, ti pan nakapabain mo. Si kamot lang tinagnamay. Ala, sigay! Dinan, tinagkipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Step Meron Lalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyamin kamay, iting kay panagdangan.